abaryo mu kwerarikira ngo itaka ryabo ritahirirwe no bagera ngo enshongezi zikatanduka mu mwaka gwa 2017 chairman we Gomboregi na speaker bakoze ubushobozi bwabo bagabeciye kakimwa hitakeri barihereza abatura bari kugira ngo neri ya government enshonga bazitahamu gukonka tinde cyakozerweho tukubyahama twine businge nubatema buyicumwe nubatwaya buyicumwe nubayiba buyicumwe tuyaha tushobeye umuntu dushaba government bambe mutuyambe batuyambe bebembezi president Museveni ninko shengeyeza nito tuyabantu bawe tuyabanya-Uganda ogo nagira ngo ibyo kubyabire bityo hata abatura bebembirwe ruspeaker wa Gombora ya Ruborogota bagarikire behembere mu murro batanaka ko sitakeri bari kugira ngo neri ya government icyari kugira ngo itakeri bagregurire tiri ya government. Then twine speaker we Gomboya yitoni bamweta Mugisha Abel ogo nawe nakeyiminga ngo itaka nei ogo nago moyiko gwacya Musoni omugomboya yito yayiboyogota. Then twine ndijo bamweta Byagaba Benedict ogo nawe no munyeyibinja nago moyiko gwakayama nawe na insistinga ngo itaka nei ogo nagira ngo bakaba bagira mu state batunge barahayo kubikiriza ko sitakeri kandi ege kahandikwa senior presidential assistant to the president on special duties kandi abantu bateka ngo baraheji eyongere kureta hebizubu abwo kubahereza urusakutaho mu itakeri bakuru ba family ege bagira ngo itakeri bakaruguro mwaka gwa 2023 kandi rwingana mayiremwe kandi kuyihobwo batwiremo mu businge kandi binene cyapa cyaryo bagura na bro itakeri mahiro abura yitu bine cyapa cyaryo turimo shunga turagizira na mushanga na bowazi ihobo cyahata turebere igi mushanga w'igihugu from nowhere twagiye kwiyatwa chairman LCC na yitabantu nabagambe kutuyitaka ya government nagamba bingi umbuye buke munonga kamobilizing abantu nabeta akwatanise na timu land committee ye Gomboya hatutwari abantu batutahirira batimenyenje batimashengenge nko turututyo turi hatushubira hatuteka itaka ryarigiro mukono ya mbirinjo nakobo kazo mwebesarho akaruguza bowazi rutene kantukona bobaza akarwa karutuguza rutene mushango hatunborija kugira umushango tugambiro no speaker we Gombora ya Ruborogota kandi rugambwa kuba umwabebembira abatura batahirira